প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, Everyday Diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Khulumka ang runa de broma norong joto nono lamsogo chini tabu sujorani kokborok koktumawa Pulano phadi nale na tinini koktuma bokroro Sanmong supungori jaya sini no rosawai na harsaka TSA bairing jak indefinite period ni bagai Tripura bond Piaba yak buksa ke coba muthagai noko kipilna negosilia lamo asuk jak hasjang lungsromai rok abono tuye TSA bishakawa kasoi faiga dalbidal koksi samo TSF no simino na siki tongyawe ti prasha rokni jobano lukorokno sekangai tlana hinangnai Roman script ni sanmungo indefinite period ni strike no rosawe na harmani yagulo Chini Khorang bai kok sanani thangai kha khamjangmani bai ke abo haino koimungna rakha TSF ni general secretary Hamlu Somatia Partial hora RPF de JRP thanani thanchasai tomungbai khoroksa drugs pania khlainai no arrest khlaika Agurtala JRP thanani police bini yago naitugoi mankha 13,595 kg shiddi gran hadiwa aburi hatido 2,71,900 hai ngai hini shaka police patimung Agurtala rail station Laitami salja segang bubinat kopra amsani pukhurigo kophungja ke manmani khoroksa arngsrangnai siklani mangkathei partial horo patimung koringja tongnai rokno arrest khlaika Radapur thanani police patimung note jaitoguna tupung ongkhor jakta police Jarshalo kumulak dokmali hatio hasdeni sengkarak rai kajagrai kosomni mangtono immigration klairika Tripura Muthani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma manjaka CEM Purno Chandra Jomatia EM Komal Koloi Pragya Devarma khoboi dekun adongra
hai khungja bas malkung tei uskuti malkung thutalaimani bai patimung thayono thika khoroksa sakra mung Vikas Kumar Roy patimung Udaipur agriculture chomuni amsayo paithago mangkatino tlangjaka gumoti hangkor sakam nogo tabo koktoma shukurbe Sanmung subungoi rijak sini no rosawai na harjaka TSA by ringjak indefinite period ni bagai Tripura bond phiaba yak bukjak choba muthagai noko kipilna ni gosilia lamao asukjak haste ni rung srangnai rok aboro tuye TSA ni sakao kasoi phaika dalbidal koksil samong Roman Spirai Board ni question paper sejangna ni sanmungo Pasalo Kaza Teri Zorani Bagai Tripura Haste Ganang ni Bon Saklai Mani TSF ni Obono Khafurjak Mani Tripura Motha DISF tei IPFT Sitango Saklijak Tongmani Haiten of Pasal Komisionda Haste Ganang ni Chenjak Mani Strike Hatai Koton ni Chonda Satu Para Amsayo Klaijaka Asam Agortala NH Road Block Hezamara Khwai Chongmani Amsayo Klaijaka Agortala Khwai Lahar Kotor Kasumong Rajakhoragol ni Sakit Hospice Kangobo Klaijaka Lahar Kasumong Abo haikena ambasa Gonda Tisha Kanchanpur Sabrum Udaipur Bisramgons no khoboi haste dalbidal amsayo khlaijaka lahar kotor kasumong abo simia haste dalbidal amsayo kasujaka rel malkho sanani thangke TSF ni phasani strike successful ongkha hnei sawai mano Fasal Sando Zorawa Agortala Circuit House Biskango Road Block Flaimani Rosaina Harmani Yagulo Hanoi Hatai Kotor ni Chonda Sadu Para Amsayo NZ Lahar Kotor Kasuzamani Thayo Thangai TSA by ringjak infinite period ni Tripura Bonno Joya Wishakangai Talangkha Hasteni Rungsrangnai Rok Hopungna Asam Agortala Lahar Tei Thanglai Suklai Manliya Malkhung Rok
Aba haikan cha sal phungni simre haino hai hastin dal bidal amsayo lahar ka sulai firka TSM ni rung serang rok dipor joratei hatai kotor amsaino khoboi hastin dal bidal amsayo ka sujagin tong khalama hiaba cha sal diporo Agartala Press Club kaisa kok thum banda khlaiye TSM ni Vice President John Debruma Shaka Farsalni simi thuya saya wi choba khlai ka rung serang rok abon bagi kesara pisalang mani yagulo haino hai tang salni simi chengjang peaceful protest nei Yaba John Debruma Shrai Shrake Shanani Nailia Cha Shaldi Ponishimi Road Block Klaimong Roshoy Nahari Rung Srnai Rok Nogot Gifilman Yagulo Haino Hai Tang Shanishimi Peaceful Protest Nei Haike Tharai Naidi TSM ni Vice President John Debruma Press Meet Khlai Tamo Shaka Nor Jotolo Semanka City Script is not denied. They are not like Tommy. Amo Bawi Onek Laja Tabuk Sun Nuka Chief Minister ni jeda reply dia question kaja ko mo solution na yun ni so ke sumbo solution na sini ko mo ngai mo Chief Minister no dialogue process no solution no nai solution na yun ke solution na ko masa nai ani bagi sun somar dino haino hai Agartala so peaceful protest करते हैं टाइम लगे 11 निसिमी 11 निसिमी सरनी 500 जरा से peaceful होगा protest करने Agartala कुंडी 11 निसिमी सरनी 500 जरा से peaceful होगा protest करने अगलियो है नो है सिने हो डिमांड नहीं नहीं सिन डिमांड खापनो Roman script by textbook print khajak Roman script by question paper print khajak board examination kabi abuni babi no sin jotto kurunga koinai sin soman dino jotto na abuli paini tai invite bakane jotto organization tonai rono hadi na samay baksa peaceful wala protest khailai sin democratic babi no andolon khailai democratic way of Thalinai, Sini Japan heritage, Andalon German is some Solomon Tanai. Andalon, some bees bottle, trees was Nangiman, some Halloween, some green nation, and Norman Thalinai. And for a moment of mine, Jordan a peaceful Babet Tombadi, Jordan of pouring away, disturbance Kayaway, Andalon. Kaiba daga phaidi sombaro kuno disturbance kiri jai sing discipline no maintain mak khai nai discipline babe no sing protest no mak khai nai kahini bai ang joto nai toleran koi nai sing thuya saya onek andolon khelike mia batabu sing thuya ko mia ni sini khaimani sapo mai sa saya mia ko hani bagai ang koi nai joto rest na laina bagai karon sing sini mental peace bonang physical rest na mental rest na hani bagino ani koi momot tomai peaceful babake sing no tomai di shanti babake tomai di kuno pointing yawi sing soman dino gake Agartala phainai birat andolon phainai protest phainai itu peaceful babe sing don order no follow playo don order maintain playo sing andolon phainai Sini o andolon sumaro belajar nai an baik konya hino hetek sapi nai jotonon phaina bagi Agartala ni boja Agartala ni sing astobolo gathering nai astobolo pare sing ake circuit house thana bisu benang TSM Vice President John Debruma Strike abono Shanani Nailia Shabuni Dagi Mumbai TSM indefinite period ni Tripura strike lama kesara muthabe desaka lama kesara sobaya kare sharja shanailen ngamani yakulo haino hai peaceful protest climbing mode indefinite period strike hunsinai TSM tamani bagi Himalaya press meet khlai brong Roman script ni bagi indefinite period ni bagi Tripura strike climbing shaklai mongormani
aboni yaglo sudango satojak tongmani haiteno phasal puni simi busango rituku khawoi chobo ongkhonani hasin jotoron serngai rok saya nang yakare nobno yakare lama kusara asuboi road block khlaileka burin serai rok nok khoboi dal bidal rung nobni rung serngai rok Kiaba rung serngai rok nok mungsa kok saya kare road block rok sai na harmani yaglo cha saldi poni simi kok kisalo lengloi hana hai tang salo tewasa chobo ongkhang tinai hini saklai mongrekha TSF haibano tang sanni choba phasal ni haike khlaijak lak strike royal eba road block bo khlaijak lak kusang protest khlaijak hini saklai ka TSF kiaba road block rok sai nahanani kosilia nama kusara asukjak tongko sob rung serngai rok Tini je orang norong indefinite ni bagai road block kai tongmani. Tini ros sajak nai ni kenau. Amo boma hai. Hambai tini press media press lo. Ai chung makhana ka oma hai je khana ros sajak na hinan nyai. Hai pun chung amono mani maya karon tani magin ka indefinite mane tamba. Je maya sak je sole samaya sa sengora asuk nai. Kena jadi bondo ni borok je dagu mane ka amo sudu kuno ya karon ka tamo o Tripura idol ni baganya borok kena oma hakyo op khlanya ni chung no sahoro amno seng mani maya tamo Tripura idol ko hol to nyai na or ka hor nya bo bisi important ba sing sawo sini mani kong no seng sinya ba ke sini mani kong no seng mana ba ke se seng wa ka kasumani seng indefinite strike ni seng wa ka pemani amu ni bisi ngo seng kena ka je Tripura idol ni baganya kena obung nai hinanya seng amono nahari maya seng amono gosi maya sudah Tripura idol sini important nya om mani kong sinya bagai om mani kong sana bagai roman screen ni bagai seng hoja lahar ka solai mane ojina hatai kotaro amon bagai seng amono gosi nahar maya Ni to norok indefinite ni bagai ayang berak khawai rejang hangke tini titi edisi ni bising ti khlaibo football tournament choli oi tong abno tile tam sanai Amo belai lasimai sakok tin Tripura sarong bagai naji tamoni hingka ke seng sudah football simi sini kotor ko ya je tabuk jungno nugui tongnai noga asugui je nai tongnai rokno ang ani dara ma phasona kwanyamu songo football simi bai nor ta khatung jakdi phaji sini logiwo roman script kokborok sudu jini TSF rong bagai ya sara debroma busarong ni bagai sara Tripura sarong ni bagai amuni bagai ni sintino jaga phaika lahar ka sona bagai football tamba football kenapa no nai mano tini phano nai mano seng o jaga ka sumani ke seng o jaga tai kutulia seng kutulia tongnai indefinite khai tongnai seng football kuna se karon ko ya tamni himale seng kokborok je chini je solution written mai asak seng o jaga ni kutulia Kita norok ni TSF ni adong okararong ni bising ti tumung no chung tini maro sasinai ni saja khangke norok tam khlainai norok ni indefinite call khaimani khana ke gap ngai tai waisa mande ni simi changjak nai amuki indefinite daklai na norok tam wan sunai tabo amule seng gosi nahar maya indefinite mane indefinite thane seng je chini written solution mai seng orna asugui tongnai je indefinite ni bagai achuk lainani hinai keba chung khnai mankha tini obnoro sajaknai khana salsa res khaimani yagulo taini dino achuk jak pinai hinai abo tamni bagai khana nor abono gosi da nai man he jeng abono gosi da mangala men is gang kan ke Tripura idol abono tino ngai khana Tripura idol tongo dei abono tino khana roman script no mathangna dei ro sanani hi sabari tongo abono angkonya musung logorokno jotono phaibadi roman script ni bagai seng ka sulaina tei seng protest khailen khana tumung no khana Tripura idol no ngai tong ong ke indefinite bagai se bon khaijang khangke Tripura idol ke bahai ke ingli man nai abono ro bahai ke tamo aro tumung no Tripura idol no khangke nor tam kine aro jodi no Tripura idol no thangai tongnai rok jeng ajaga thangai protest khlainai te jeng ajaga thangai khorang kisnai te jeng abono mathaknai jeng important roman ka ke jeng roman script no te jeng important rena rena ngol tabuk tam ni jaga jeng chini student rok jeng kabang manugo jeng jara pori thangjak phano se roman bengali script pai roman bagai jeng maya nukjaka te jeng roman script do belai nangkukmani hinai jeng jotoni khawono borok khanjake phaimar bagai ni ya tini bo chung thai mangkha joto jagao se bon khaijak bon ni hinjang khangke tini sai mangkha chung khumulongo football tournament ok choli oi tongo tai kabang ma statue inauguration khaijak tongmani abono toyei bon seng khangke indefinite ni bagai khaijang khangke abo rok ngi tongmani amno nok taw sanai ang abono saramu songo jeng muthakdi aborok no jeng aro chini jorana riya boi jeng oro rekhe belai janai chini dofani bagai jeng abo belai nangkuk mani buskango te next generation rong ni bagai
abo belai nangkong mana orang pakai belai ke janai ni ada ni ke jeng Chini roman script nu jeng tei abo khai mani jeng jaya nang ya kare mian chhi phai mani tang borok abo ke sabut khai kare Tripura jar khana nang khana Chini Tripura sa ora tongbai mani nu ye da borok tang borok abo ma abo sabut khai abo ba ulo phan khai mano abo ba tabuk jeng khai tong jeng bhai ke abo mo thak manai ba abo jeng je roman script ko borok sai sa ron tong sine jeng tei thali ya ron tong la jeng Sasal Sharigo, DSM Vice President John Deburma Chandra Shado para Amsayo Tangai, Shogimani Yagulo, Road Blog Roshan Harzaka, Abon Yagulo, Jengzaka Malkum Tanglai Shuklaimo, Piaba, Koktuma Tumnairobai, Eating Shingzamani Yagulo Fano, John Deburma, Goshina Nailia, Movement Roshan Harzaka, Nay. Rest nanai get to indefinitely abo will continue to make them indefinite to one day indefinite man ada indefinite man to one day man tabo sunto ke tal ke tesa andolon kepine ablibo CM motivation samari similar nor ko khara hotai alada batu man der beli dak অনেক নানি নাই কাছে মিয়া মোবাইল লো প্রাইডম ব্যাটারি কিনে গেছে বিয়ার মুখা তো সেম এর বাইনো কা সিনি বরম গনাং ini ornaments development ini kok sama semua orang menang orang di development kok sama kasih bawah hambai orang di sana ni bagi orang bos problem solution kan bagi cai orang ni bagi hambai tapi cai orang nak orang hambai mar naik bisnis ke semua karena hambai mar naik tapi bini party na hambai mar naik tapi bagi enggak ke orang full karuino physically, morally, mentally, development of support ka. IPF dibo physically, mentally, full borok support ka. Tai onolnes beba organization. Je tomer borok support ka. Abon bagi sil kono hambai bu. Belai ke hambai. Tai jot to tak lupuro. Je thai manjak thai nai. Protection to nai bongno pai play hambai. Tami bagi ke all the about suruh TSM right simia, suruh TSM demand ni simia, bong ni demand bagi jodoh ni demand bagi orang alam bagi belai kami orang no, tay amakin lagi tu orang koi nai, hai pun suruh rest nalar nam. Tabu long travel itu hatai kotor, dari orang yang bisramkan hal hasil apa tabu Kokborok kasu itu. Kota lekap ini model sasaran lekap jadi contoh kalau lekap jadi contoh. Jadi kota lekap. Kan kota yang saya ini, ada kota long travel, bisa bukan? Asal bisa saya cuma tahu saja. আজকে আপনাদের প্রেস মিটে কি কারণ? Ari অবলম্বন নাই, সিং রেস্ট নাম। Apa sebujur nak naik? Public orang bisa bujur jabai di sing rest namu, jodoh rest namu. 2 years saya itu sing asik. Kita sini bakal sama kayak non bakal sama kayak. Ani babi no, sini health no, sini bersama no. Ani kau ni santi bagai tong lagi, peaceful bagai tong lagi, kesan tong lagi, maisa lagi tong lagi. Sombarok hari egg lagi, gari burung hari, sekarang adalah peaceful sama kayak protest kayak. সোমবার কে স্ট্রাইক বানানো পেশা না peaceful protest কারণ আন্দোলন তো মালা মার yang boleh peaceful protest no market Road Blog Roshan Harzakman Yagulo, Sasal Shari Shimi Asham Agotola Haros Jengzak Pika Tanglai Show. Piaba, Hastu in Tong Kosong Lukurok ni Shungmong, Dopani Jobawo, Ubuyo Tongway, Shamung Kleman Yang Chigonsa, Chini, Mantai no Pano, Manami Bagay. Gedema zoran ang nahinay. Raza Khorang Nishimi Shaljang, Jampung Nogo Nishimi Probirte, Surojit Nikoktum, Chini Khorang. DSM no simino na sikhi tong yawe Tripura rok ni jobano lukurok no sekangai telang na ninangnai Roman script ni sanmungo indefinite period ni strike no roshawe na harmani yagulo Chini Khorang bai kok sanani thangai kha khamjang mani bai ke abo haino koimung na rakha DSM ni general secretary Hamul Zomatia
Shanmung subungi rizaiga sinino musing ya tutai fano Roman script ni shanmung no indefinite period ni bagai Tripura bon no rosai naharna ni nangka TSF piaba yak buksake coba muthage nogo kifilani ko shilia lamo asukdak hastini rang serangnai rok abono tei TSF ni samung humung no tei 4 sal dipo ni simi hastini lukorok ni khawo kasai phaiga dal bidal sengmuk piaba 4 sal dipra kokthum panda khlaiye tang salni samung butang saklaimani jora eba 4 sal sarigo root block rosai naharjakmani jora koktuma thumnai rokni biskango strike rosai naharjaka hnei goshi naharnani nailia TSF ni vice president John Debroma Haibano Chini Khorang by Kok Shanan Tangai TSF ni General Secretary Hamalu Jomatia Shagwai Tang Shaka TSF ni Independent Strike Rosai Naharzaka Hnei Aro Shatai Kelayo Aroman Scribe Board ni Question Paper Sijangani Shanmungo Pashalok Hazak Rezora ni Bagai Tripura Hashtag Ganangai Bon Shaklaimani TSF ni Obono Hapur Zamani Tripura Mota TSF Tei IPFT Shikango Shaklaizak Tongmani Haikeno Pashal Pungishimi Hashtag Ganangai Jengzakmani Strike Hatai Kotorni Chandra Shadopara Amsayo Klaizaka Asham Agortola NSZ Road Block Hezamara Khwai Chomuni Amsayo Klaizaka Agortola Khwai Lahar Kotor Kasumong Rajakhoragol ni Circuit House bus Kangobo Klaizaka Lahar Kasumong Abo Haikeno Ambasha Gonda Tisha Kanchanpur Shabrum Udaipur Pisramganj no Khowei Hasten Dalbidal Amsayo Klaizaka Lahar Kotor Kasumong Abo Shimia Hasten Dalbidal Amsayo Kasuzaka Real Malkhong Shanani Thenge TSF ni Pasalni strike successful angka hanai Shalaika Hasten Lukurok Abo ni bagai TSF ni movement no toye Bolai mani kok shalai mani Hasten ni joto lukurok Tiaba strike Rosai Naharzakmani yagulo TSF ni Shanmung no toye Dalbidal kok shilshamung Tishaka Hasten ni rungsarang nairok Bakshaba kok tisharo Tripura Idol ni final program tongmani bagai no Roman script ni chobano Lama kesaro break laizaka hanai Tiaba Bishini kubai kok tumatamo Abono seri naituk zakna helibo Shalaika Hasani Tongkosong Lukurok Abono tei paithago Hasani Lukurok ni gomang manu srai klainani bagai Chini Khorang ni bisingtei patimuni mukthang tongkhor sanani chaitokha TSF ni General Secretary Hamalu Jomatia Sengmian isimin nugui manka Roman script ni shanmungo haste ganangai indefinite period ni bagai strike tai root blockage khlaijak mani TSF obohai no kaisa rungsrung motha jeng sakang ni simino lai bumano cheri naikhe nugui phayo eba saimano TSF joto ni sai sakang kuk tiprasa rungsrung nai rokni bagai manthai soktaina tei soba khlai phaimani aboni bagai no mia hai salo haste ganangai TSF ni je movement to mane party ni niani lai joto berem ni joto parties ni joto kami ni rungsrung nai rok kormani tabuk chini logi wo phone in line o contact connect tongo TSF ni haste tangphang eba general secretary Hamalu Jomatia Hamalun thanabo no sungnani musungo je singto nugui man khamia ni movement abo successful movement mia ni simi sarik jora ঠিক ঠাক mia hor jora tibo hopong tong naikha dalbidal amchayo abo bo ঠিক ঠাক tong কিন্তু তিনি diporo phatchake press meet khayei saklaijak mani nukha je Monday ni simi haino hai peaceful movement chengphirnai কিন্তু nini press meet o sing sagango nukmani hangangke je indefinite period ni bagi movement chengkha chebo chengjaka saltal laikha কিন্তু tabuki movement rosawi naharjakha da rosai naharjaki khabuni kisa saiknar gani जोंथ' 28 मार्च जों indefinite strike takokta ini ESF organization ni ngai boni porake जों appeal khaika jotto organization jotto student organization जों NGO जों borong chini loge tongani ba especially students जोंनो bunukha in large number borong nokhaka they support khaika mia foroni simi jotto bani ang touch tong contact tongo je jaga road blockage chingkha je jaga ka sojaka ang jotto bani touch tong tabo जों organization ngai जों run khaiga thangka angke individual by जों run khaimia organization ka kaisa group organization boni bagai जों गोबांमा
tahonai discussion khaika bono chung tahonai chung indifferent ni bagai to chung obokhan haifan organization ke single decision ba ingya group decision ang ma ba boni bagai tabok chung a decision mana khaje for the timing as a indefinite right now withdraw khaye chung mande wo obonai haifan chung carry on khainai je mansak ang hambaya for chini students tongnai rok chung borno nukha borok serai besarok kap jak mi apa ang nukha long tribal rogo for 10 11 students rok thanga soye anero kolsok peka borok saga chung angya chung tongnai lama wona je manya sak ang borno request ma khaika chung okra rok tongana students rok thang tabok chung wasogoi nai khang ke chung as a public te organization naiga thang khang ke ang public no appeal khaina to organization thik na hainai aipana organization no simita nai shati as a individual as a indigenous chung movement no participate khai khaba organization no simita nai khang ke chin movement success la but for the timing tabok chung as a organization ang thik sai tang ma hai organization ke self decision by yang ma ba chung o indefinite non chung ini chung withdraw khaye chung man dewa teisa obnai hanai chung planning khale maneng tabuk nin than te gisa sengmung chung press meet ok khnai man ka peaceful protest sengnai nei tai mia ni je norok ni movement abong kha strike ba road blockage rail line blockage tai agartala bo haike norok ni kaham kaisa protest gin mande ni protest hanggang ka aboni chik tai kisa juda ngai abon bagi norok peaceful wat no jaga bo include khai tabok amono tei to chung busuk obo janai to chung obo wasok jak leya ko haifana ang ani koimung omono tongnai chung organization no simi nahoroi chung movement khai ke chin movement success sangla it should be public movement jefro basa andolan khai kha afro large number of borok no korka om thai ke chung o movement no public rock take over khai o movement no ma khai na haya ke chin mungsa movement success sangla tabok mande ni ke chung amo discussion bahai chung planning khai nai amo chung obo jaya ko but definitely any update tong khang ke amo chung saklai rawana indirectly sana thangang gang ke norok o movement no call khai puro norok ni press meet ni je ja juice tong mani norok ni peso ja reflect khai mani kini ni norok ni peso norok ni juice a reflect chung nuglia that means ki oboda ki norok ni sakawo kono political parties ni government ni ba kono side ni kono pressure tong mani bagi norok sobani kacharo tabuk norok ni movement no musung ya tei phan norok mathagai markha mane jesek saiman sak nangabo no bahike disclose khainai ang bon te sung saka chung organization no naisigei chung movement thik na khaine haifana it should be public movement chung public se movement take over ma khaine ang amono sanai chung je organization ran khaya thang ke khorok sani organization am tahnai as a whole chung am organization klai boni bagai decision making chung ni movement chung omong kha kaisa organization ni movement ya ang barbar no sage it should be public movement sini public rong ni movement boni bagai organization no nice kaya gai tik no organization chung cheng roka haifana organization no nice kaya gai movement no chung carry on khai kang ke sini movement definitely success ngai ang amono thanai pia ba movement success ngai nei hin pano norok ni tsf ni movement na nang tak sawana je juice by chengkha ba norok ni request ho joto student rok sakangi phaika participant khaika mande ni norok ni movement to norok ni request by busak jora tei student rok participant khaino
abon norok ni thani question arise norok ni bakhaw kisa pa nang liya da 100 times जोंगो amo जों 100 times नो जोंनि बोखाव मोथैगो दाबो आसक स्टूडेंट रok ta honai twini sing mai chaya ke जों ta honai movement खाइमान abo hal or jora tei tini jora amo 100 time question phage जों man dewa thing no khaine haipano busuk jora participate khaine amole public ni sisinai tani homale as organization जों to omdai saklai rok boni bagai public ni sisinai borok busuk participate khaine amman ni movement no public te student ni sisinai tani homale जों indefinite strike carry on khai rokhaba जों amono te waisa saklai withdraw khaina ka haipano tabok as a Monday ni participate do students rok te public rok busuk wholeheartedly participate khaine amole je public tonai te student tonai ni borong ni sisinai tani homale borong ni wasong mungba ang asung no sanai nang sakbai thang tabuk TSF ni GS phano nang khoroksa tiprasa khoroksa tamsene kaisa community ni nang boruman script bai nangai tongmani ba personal views ang saimana ni musung mani ngake जों नुगुइ मानखा मियानि मुभमेन्ट बाय तिनि sak jora tui norokni kisa sek TSF leader rokni statement rok je CPIM ngiyakhe BJP ngiyakhe kisa sek particular MLS leader rokni bumung naharai attack khlaimani gangke obo to kaisa community ni movement ol jagao tei kaisa party ni MLS rokno montri rokno attack khlaiui tamo message to bunani naikha hoito ba nini khawo bobo hai phirok mung phaino tini bang nugui mankha je kaisa political party ni leader rok na MLA rok no attack khaijak mani ngangke norok ni TSF ki kaisa political party bai simna ta controlung tong abo da norok phunung nai ang to taksuk jora any press meet te ani statement no ang kebono phano individually ta ang attack khaya ko tani homale ang wasogo joto no purpose tongo jani the right tongo bo organization no samung khainai te bo organization no tongai do phane bagai samung khainai tabo ang te sini kogo no thangnai जों organization chalok laige haifano khoroksa organization no drive khaya as a whole team tongma ba boni bagai khoroksa mutu phano khoroksa mutu gi ang mana so omorok gabangma issue tongo and organization ke omthaiken cholego not taunai single driven of organization group by chole ma ba जों mawa sogo 100 times tuma angno angya boni bagai जों jesuk जों chini tahona chini tengmung 1000% ni chini phan tong phan wai soisu जों krai ma thangte bon bai ang barbar ne appeal khaye it to the public movement ang barbar ne appeal khaye sekangni sing je pro जों governor house no जों memorandum ya pro ne jime जों student tong support ma ne parents guardian chini public support man जों khaine tong tapo जों case bisaga ni जों reading tong जों case bisai tong so जों je mansa ang as a GS hai ke as a individual son of the soil ngai ti prasang ngai ang omon ang mutu go je chini o je demand success ang teng nai boni bagai hangnai ni je stride of जों 15 jona जों case ang khachini tabo a case so ani bu tongo ani kaini de kai thang jaga tongo ang confirm chiani karon ka ang thangja ya kodo boni bagai ang tani homale ang wa sokha if I buyano kabang ma hoka nang tangai kodo thangi amo kodo thangano case pai ge hanai ang wa soka जों mungsa chaya khaima krei bon bai ang kodo thanglia but ang sige salsale arrest ngai hanai but still then je mansak ang chini students rong ni bagai mi aprang te bu duk panangka chorai chorai rok kamani tanimle school dress rok borok tungoi kaplai jang nuka ang omono koine public no जों ma buchinai it should be public movement not an organization जों abo जों amo ma buchinai organization ठीक ni lit khane haipena public ro amo ma buchinai je yes amo chini movement as a whole जों amono
carry on ma kan he cheng ma busne omona ani samung taw an nin thantai pai thak te gisa sengmung jenglai bumano naike saimon ang sajing sakanga bo saka je TSF ni borom TSF ni sakabo tiprasa ringsrengne rokni pras abo balai ke abo bukuk bai saikul baya agini a borom rokno agini a trust rokno nung sakbai thang tabuk TSF ni GSM mani ba abono haino hai romoina raknani musung mani ba bahaini ni khabo semai tong ang si TSF 2016 ni sing sung samung kai pe kebang ma ups and down ungka but chung total reform khai ma pare 2000 if I'm not wrong 22 chung 22 to 23 sung reform khai afron ching ching siang gai chung ta honai chung total reform khang kene chung drive out khai ka roman script no kaisa high bottom boga bagai starting chung rajbhavan abhijan khai gai governor memorandum rokha boni pare several talks they memorandum boards visit khai ka obokha boni pare ka strike busung apro call khai ka boni bagai ta honai TSF ni uje lai bumano ka thang torman chung je man sak to saktar khan saktar ni tong haifano ta honai why show kebangma isu ka sagai pai ta honai ani yago kring ta honai tin organization yago kring thang omo ta honai boni bagai chung jesek musuk phano chung obo ta honai yak ko sori thang boni bagai ang public ne appeal khainai chung busigai o movement no chung public movement ma khainai students movement ma khainai public it should be public movement homan inke public ong lead khaige public movement ma khainai chung organization simin ai chakang ke tin movement success ngla ani an sing ang sana some request of my Monday ni movement not the students rok no haseni lukurok no ang lukuno ko na students rok no chung TSF chung japar pan ready no chung ani statement no bang barbar no sa yes chung ready to fight chung case aga ready case site mia pro de okli pro ang kaisa website no ka tini aro openly nito aro tini case register nga so ang appeal khainai chung dedicate when khai tong je man saksin bukha tini je chuk te tini phan dok sak khaina tong haipano chung organization nai shia gai organization simi chung depend khaya gai public movement khaye students rock palkhen okharoi not in the basis of organization haipano public students the public movement khaige omna carry on khaikang ke best nai te ang koine definitely khaiting haipano tini all movement chung success ma khainai ang asung na koine tan homale ani thani sajone kamang ma tong haipano organization te tong ba chung asuk obo ta honai ani kok sung nang nai ঠিক আছে হামবাই Strike Roshaina Harzangmani Kokotoria, Shabandagi Mumbai, Kisha Zorani Bagai, Movement Roshaina Harzaka, Abokotoria, Piaba, Rungsrunga Rongote, Kevo Miles Naharani Chatoke, Eba, Politics Klaitonke, Borogno Yakari Reglak, Hasini Tonko Shong Lukurok, Tamni Bagai Manile, Politics Tungzangman, Lembra Shuka, Tabu, Tiprasharok, Lukorong Nikoimo, Politics Tungdinorok, Piaba, Rungsrunga Rogno, Arwo, Tak Homani Chatokdi. Bureau Report, Chini Khorang. Partial hora RPF de JRP thanani thanche sai to Mumbai khoroksa drugs bania khlainai no arrest khlaika Agartala JRP thanani police mini yago naitu goi mankha 13,595 kg shidikran hadiwa abuni hatidor 2,71,900 hai ngai hini shaka police patimung Agartala rail station Hasro Shalbrun Hagle Fekuni Mani Krim Ansakmani about Fekuni Bania Klanero Ramzamani about Fekuni Mani Kuni Chawi Hasini Shikla Shiklok Teramungo Clemani Kokmakashif Hemani Partial Hora Hanoi RBF de Jerbit Hanani Tansaito Mumbai Horoksa Drugs Mani Klanino arrest Kaika Agartala Jerbit Hanani Police Muncho Horyadab Pini Yogonai de Guimanka 13.595 kg Shidi Karan Hadu Abuni Hadido 2,71,900 Hai Ngai Hini Shaka Police Patimu Agartala rail station
Party Munati Chaituguni to Mungo Korzak Tabu Agortala Jerbi Thanani Police, Chashala Bonador Banagoti Shaka Police, Finish Shalabo Abai Shaktar Munaharsakna Hani Shaka Police. Raza Koragol Nisimi Pronami Koktum, Chini Khorang. Laitangni salja segang Gopinath Kopra Amsani Pukhriwa Kufungzake Manmani Khoroksa Rengsrengnai Siklani Mangkethei Phasal Horo Patimungo Krengjak Tongnai Rokno Eres Khlaika Radapur Thanani Police Patimungnote Chaitoguna Dukmo Ongkhorjak Tabuk Police Laitangni 20 Marshal Mario Okhoroksa Umarkasi Shiklani Mangkethei Pukhriwa Kufungzak Thamanka Abni Agolo Patimungati Chaitoguni Tongmani Agolo Shalmanka Khumpai Academy Boys Hostel Student Hale Tungse Solte Polma Abni Agolo Nongni Bororokno Rohorjaka Kokrama Patimungati Kokmani Bisingti Thini Bufa Shawi Khanaroka Laitangni 17 Marshal Mario Bisnano Nokni Hostel Tongni Kalangmani Hane Azorawa Hostel Soparte Warden Kure Abni Bage Hostel ni Kokmen Shaka Kelangi Thangdi Sawiroano Hane Yabat Shakani Yagolo Sinokni Borokno Kokrama Rohorjaka Hosela Orway Kalangmani Shali Shimino Ministrai Hosela Kerifne Kokrama Markira Shiklani Bufa Fire Shop and Mani Kokrama Fire Shop I can Geno Ministrani Risum Rockne Shini Manka Hane Apati Mungati Bufa Shaka Hostel Warden Butunya Hane Abani Bagasai of Dolke Tokani Tankana Hane Siabat Twini Ashiklani Bufa Kokshu Samuruka Mislatuyo Kulubitia Hane Islana Boy Batarka Hane Bo kelas apa ya? Kelas 8. Kelas 8. Bo from hostel rukhai. Karena sombal 17 tarik. 17 tarik. Bo kan nagot teman. Nogopin to keserang jang pun telang toni jak. Ngai sombal por ketong nei lasumi nei jeng hasal hostel tonu pekya. 17 tarik. Apun 17 tarik. Bo kelas parigo? Kelas 8. Boni exam paya kota. Exam payko. Bo program kelas aja. Lagi 17 tarik simi bin exam. 17 tarik da bin puila exam play. Ngai tabuk norok koi tarik bono hostel ro phai mani 17 tarik no phaya. Angka thasingo chung je thangai aro je super bike kok salai mani bo hangkang ke to bong ni record hangkang ke to hostel tom phai mani are record kus kre ni saw ka bo Ang je dino cerai hostel tom kya fan kri bong destar khata obisu dajak pun master kri suar kri waden kri kya fan kri gagai sudu tong kukmen sawo chin parani no sini jalajang no a kukmen sawo kelang thani tak suar kya fan kri destar dajak obiso bono sul ha kai जों सयनान साता रेस्टारो agirogo phapage malai an chare agirogo phaitong dili no जों जेरै सुदिना kakai telangpurwo जों सय दै telango ruhaiburu सय हाइबन रुहाइबuru के जों सबजो मास्टार malai वार्डन malai केन malai सुदु malai samno mamu songnai malai ruhaibum room जेरै खनो खरद मासु tongaro restar khata aro toni donjak haikakai sapona जेरै no guardian go cherai no saikalang phone guardian phake cherai naruk de aro soynar din asungno Serai rok sojina nar tonta pun jimino. Rofai puru. Mungkin nor jetlang puru ke? Telang pun ke apru malayu. Angka nang tini je nin cerai nyom hai kena tu kita mana bomo hai yang jaga yang tin nai tu kita. Tini ang nai tu paham karong ke ang tini semia o kukmen o sawarano nin cerai nin kalangon tini simi hayah nai. Mungkin jeng kabrung paling kita. Tini kau itu rokok sahar nana. Tini asaman cino tinta saat tinta rok saharo. Tambu munga kukmen di bung berma. Kukmen bung kain kono. Sukumar. Mungkin nung bos sahur ini nak pakai. Bosaran pakai. Kamu ni sahur. Goboga sahur ni cerai hostel lo kerei nin kalangon tini simi chau. Mungkin somar kalang tangga tini sebor sawan cerai no kerei ni hostel lo kerei ni. Kita tahu kira ni cerai nota mohon ni babi itu. Tahu tuan cerai tu mutamdi bini genjir unuka seng bini je sudira se unuka an cerai ni masuk tung. Mana us kamu je ketemu mana ni? Awan cerai ni. Baik yang kenapa? Abo tak seng lai mupur kai cerai rok sebong awang ko sawo
bong tamane bong class ni borong sawo boro tukuna thalai khorok ta borok sab sabo abo bung kaisa angka jek sonda jen sonda tamno no tai sangke tamsu kamu bisojit boro ni boro khe boro class boro class 8 ni tongo khorok class 7 ni tong gobor khordam tukuna thalai mase bo sokaya boro tukuna thangone ba oro tui burjan tong phunor tui kuthuk pukur semia sinia tongabo Kokborok tukuna bagai thangnani bagai kaine mane hostel warden rokno kemni permission nang kem permission nang warden gori thimote master kari bor kem salai ta jora angke thangna ta tuglai amdirok dol kaisa sola solai nung abono tui tabunin chraijam hang kore hostel nangkroni complaint rok khakuno thana ba aborok awos ta hotel seman kun complaint khego khanyai sing boro thana bo jeno tam kok salakya thanan bor kate sabo tini abato tongra di khana phaidin chaborok nin borda boru gya sinigara din chau sinewui phadin chaborok boro no khana kya genji bai pini shoot o thanan hojen phungano o thanan usirong phungu mane rishmi dapnong na iri phunuka bodi bu phunuka angke tarbore bin kanjak sut jin sut kosoma bu tong boro no khemani no thajing jang phainu khoi aro jeron thanan usiru thanga aro salake nu lage phunuk lakya photo dapnong na photo nungsini jeman ka hokeni anchina ancharan chinigang tam bum jeswel debroma boys busur no boys 15 বছর running bishi busur oi boro hostel tong tong bo class 7 chim heaven aro class 8 kha ni class 6 chim heaven ta class 8 class 8 tabu ka oma hegmani oma sabni dus ni man ni charai ni tongna rengya bagai na hostel warden rok bono ka bo ngagai warden je nakin khane bongni dus karon dili angkhor tongo bazar dukan thang tongo salangya kep semia angkhor jak charai warden phairum burung warden ma phaya master nu phaya dili no khaile mamang room phage gai warden gerei soima khalengya charai sagagai koron koron charai asuri tlang bono or soina din sar saikalang onu ching aro soika bui ching charai kakalang ma thang nin chrai ka je phunno thango ba hostel ni bepara ko kono mane hostel je tong tong mani ro abor kono sarasano no kuno saya emata edin exam dino simin bobin bolmang ni tongo bon kol khlakya ang phai tongo hostel phai hostel hoite porkherna hanoi saubo achare chata ang khlai tongo ga achare rok bai bo geler ma lanya tok achare rok le sabrok achare rok aboro no tasing masa thana sobjak masa thana sobjak ta masa romna kok dorong ko semi kusung ge patago mane bin logi tonai ro bin logi tonai ni puila khai chawo kutham erbor saga 5 jona এরপর সাজাওকা তেব দল তো বুং মাই হনে ini charai ki te yok na dar আন চারাই যত নু আন থে গটো সাইদম চারাই বকুন তে ক্রুক থিয়া কারণ বো তে ক্রুক থিমে বুয়াবো সুচি কানজাক tam hone wan so putar বুইন বুথাকা বন বুইবে থাকা তে সকল খিবির গাতি যা agiro ko kono ama hai nin chrai ni bikhakte kuno na kun sara saje borok ni ama hai dol hamera ko tong ama hai ro nung ter da saya kun ma saya bor komen khaya terok daman no kuno amte mane dol hamera ko tong dol hamera tonya ne sa khlai nai ama hai khalaya na sa khalaya ini bung ke samne an mung zo dis de para bo jaga binan ko para abai pa tin no tio hostel documente nai kon nai no boxing saka henkeno khorok sate phaise shilsamung ro kok shaka apatin no kiting gai asai zap dal bidai shungmo phaide da bakana lai nai layano documente hostel nai kon lai tang na han shaka Ajeng bai saya bole saya ikut saka ka ang siri kamle bo time sa jeswal bo phai ke to soir nai bole nang bola bufuro sa bo saka bono non sai da jeswal phai sari ni bo busuk time rong khana da digirago bono saka saya ikula sa sauni baskan sa sauni ana judi saka dang to siyo re sar borok sibe bang sirita iko boko sauni sauni to la sa babu norok ni sao saya hanlai mani jago samni dosen khana sala mane box ni pan mamle ang boto saka ni samle jeswal phayo phai thamai ja ko dara no ga hosa god permis ekdom ayo ko saka ang siru oro lagna re sar bung nol kon mesin sabo nai ang to jeswal phai kya bu phai phayo phai kan thanga bo to ama khai ni sa saka bono ang jes bonang phai ang saka jes tam dong kon mesin abo no kon mesin ta sob soi sob ko boy sob ta dal sari acha ni oro warden ngi tong nin duty tamo ando betron cerong na kini khaja no tam na kini khaja sana afrikan ko obo kaisa simi obo to kotor party mong party thanga ni hostel
Nini warden tongmani hostel oboni sekangmo kabangma got nangkha Ang to warden chale nang warden naikol na bale nung naikol na bale boromo koijon atong abon nung hisap khanya bale khayo daily salo ko register na now hongo nawo ingai tibin charna puro ingai sargo baisya sargo ngai 17 tarik ni baike saimiya 17 tarik ni je baike 17 tarik ko je aro student nogo thangi kifil family or tang chok ya 이 ant ko khana de 17 nang to tarik morebi ko tongmasi bale nang or power ni ko chunang bale 17 tarik ko je chalai ri baike ni boto khuk baike saka kan sabo nong mo tatal sari ang khai saime ta ang khai o suti boto saka ni sawo super je horu do super horu aro suti hormani ko gya chrai return payment akok si return khamana ano ang saimiya iko ang saima khakai ang koro chakiri khai dungo gang jes kabon siri khamo ang si suya ang si supano kaun khai sai gable ang tinta thana bolo tabung norok na hai ko mili la tongmai chare khorsa kam samma jaga banai samma jaga jeswel phai unang thagable iko botam sai ano aro beauty khayo ang to tang yang saimi yang na sen norok soron naikol nai ka tang semi yang na kok lai borok khorsa kemai chakmani nong no se daik to ya par kalang tang semi tang do siribo nin bung tamo khono sirimo che khono suita nin bung tamo anu omele deurma parake nongoro koi bosor man khai dong kolong siki mata koi bosor man nongoro metron khai dong angoro ko tak bai 1.5 bosor ngata agi sikla bo na dong mane sarai jo hostel so phai koi thang bhane kan baike tongpote ab ko bosi dara ang to same bana saka ang siri kamo 이 so hostel phai thang kan nang to thusi tong mi sa ba Abni aglo no paita ko fashion sonja jorwa hostel ma de no bo risk phai ka police Abni aglo no pati mungati han ha kok shu samo ka shai phai ka boli de ban bani kok bai nada por thanani police station sobai shukrop khaisa ka hanai fiaba tamri bage aba ha ke ki ga abna ti tamushak sara mungsha shal mai da ko fiaba pati mungo kereng sak tong na hanai khakawai rokang borokan risk phai ka police pati mungati gi chetu bang teng go khosat ta bokarat por thanani police Kumulong ni Shimi Probini Koktum, Chini Khorang. Jashalo khumulak dog mali hatio hasteni sengkarak rai kazagrai ko somni mangthongna inauguration khlaireka Tripura mothani supremo Maharaja Pradit Kishore Dev Burma manjaka CEM Purna Chandra Jamatia EM Komal Kolai Pragya Dev Burma ro khobai te kubun adong rak Ashalo pulano panda manjak nai narwai rok na rishakan ro amjak showai na harjakha abni aglo jati ka thang singai pandano cheng showai rakha panda manjak nai narwai okra rok abni aglo Tripura hasini mungganang shengkrak rai kasak rai kosomni mangthongno inauguration khlai rakha Tripura mothani supremo Maharaja Pradit Kishore Dev Burma अभी आप पूरा त्रिपुरा में जाके देखिए सब जगह में रविन्द्रनाथ टैगोर जगदीश चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुदीराम बोस ये सब स्टैचूज बनता है लेकिन हम लोग ने कभी भी अपना इतिहास को एज एडीसी भी हमने कभी प्रमोट नहीं किया सब लोग मुझे बोल रहे थे कि राय कसम राय कसाक का स्टैचू बनना चाहिए लेकिन कोई कह रहा था कंचनपुर में कोई कह रहा था शांति बाजार में हम वहाँ भी करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको असली में थानसा दिखाना है तो
तो एडीसी के हेडक्वार्टर पे, क्योंकि रायकसम सिर्फ रियांग का हीरो नहीं है, उन्होंने पूरा तिप्रासा का महाराजा के लिए फाइट किया, तिप्रासा के लिए का सुरक्षा किया। देयर आर तिप्रासा हीरोज एंड रोल मॉडल्स। तो मुझे लगा कि सबसे पहले स्टैचू खुमलुंग में बनना चाहिए। खुमलुंग बिलोंग्स टू एवरीवन, ऑल द तिप्रासा। तो मैंने ये किया है और मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाए, अगर आप हमारा हिस्ट्री को कोई ठीक से पढ़ाएगा नहीं, हमारे इतिहास को कहीं पोर्ट्रे नहीं करेगा, तो तिप्रासा का ही क्षति होता है। सब लोग, हमें कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि जंगली, कोई कहता है लेंगटा, हमारे औरत को हमारा इतिहास का मजाक उड़ाया जाता है। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ, नॉट ओनली टू तिप्रासा पीपल बट टू एवरीवन, कि हमारा इतिहास बहुत रिच है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है। अब बाहर से लोग भी आएंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा रायकसम क्या है। हमारे तिप्रासा लोगों को भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और दे आर जस्ट नॉट रियांग हीरोज, दे आर हीरोज ऑफ त्रिपुरा एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। And that is my way of giving a sense of self-respect and pride to Atika. আসলে পান্ডা মানজাখা সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ইএম কমল কলয় প্রগাদেব বর্মা ইএম দলি রিয়াং এমএলএ স্বপ্নাদেব বর্মানক খবর দেখুনা দং আসলে লোকরংনি বাংমারি বেলাইনি মকলক ক্লাইট হতক Bureau Report, Chini Khorang. Haino hai khungja bas malkhung tei uskuti malkhung thuda laimani bai patimung thayono thika khoroksa sakra mung Vikas Kumar Roy patimung Udaipur Agriculture chomani amsayo paithago mangkathino tlangja kha gumoti hangkor sakam nogo Salbruno thaglia hasto lahar patimungo klai langma arimani eba sagoto khumanmani koktama kasoi faimani jasola haino hai khungsa bas malkhung tei uskuti malkhung thuda laimani bai patimung thayono thika khoroksa sakra mung Vikas Kumar Roy patimung Udaipur Agriculture chomani amsayo abri yagulo paithago omangkathino tlangja kha gumoti hangkor sakam nogo aba hai lahar patimuni koktama mankino patimung thayo thang sogika police আজকে এখানে কিছুক্ষণ আগে একটি আরটিও হয়েছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা খবর দিয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসি এবং আমাদের ফায়ার সার্ভিসের স্টাফরা হসপিটালে আমরা খবর পাই ওইটি হসপিটাল ওনার ডেথ হয়েছে। তো উনি স্কুটি নিয়ে দিক থেকে কিলা দিকে যাচ্ছিলেন আর একটি বাস খুব দিকে আসছিল। তো বাস ওনাকে ধাক্কা দেয়, ধাক্কা দেওয়ার ফলে ওনার হেড ইঞ্জুরি হয়, যার ফলে হলো ওনার মৃত্যু হচ্ছে। কী নাম স্যার জানা গেছে স্যার কিছু? ওনার নাম বিকাশ রাও। স্যার এই ঘাতক গাড়িটাকে কি ধরা হয়েছে স্যার? এখন ধরা হবে খুব শীঘ্রই, আমাদের চোট লাগিয়ে নেই। Paithago postmortem paimani yagulo omangkathino nokni borokni yago yafarir zakha abo hai patimuno nugoi nokni borokni bisingo nukjaka khakamong patimuno kitingai amsegnangai nukjaka ufla kapla Udaipurni Simi Rajibni kokthum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tubui phai tongo lenglamani yagulo আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর ৩৫তম।
তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। Leklamani yagulo haino hailam sogo chini kokborok koktumawa. Haino hai phaidi na lepiwana tinini koktuma bokrogro. Sanmong supungoi rinjak ya sini no roshawi na harsaka TSA by rinjak indefinite period ni bagai Tripura bond. Piaba yak buksa ke coba muthagai no kokipinna ni goshilia lama wa asukjak hastan ni srongnai rok. Abono tuye TSA ni shakawa kasoi phaiga dalbidal koksi samo. TSF no simino naksiki tongyawe Tripura rok ni jobano lukurok no sekangai tulangan minangnai Roman script ni sanmongo indefinite period ni strike no roshawe na harmani yagulo Chini Khorang bai kok sanani thangai kha khamjangmani bai ke abo haino koimungna rakha TSF ni general secretary Hamul Somatia Partial hora RPF de JRP thanani thancha sai to Mumbai khoroksa drugs pania khlainai no arrest khlaika Agartala JRP thanani police mini yago naitu bai mankha 13,595 kg shiddi gran hadiwa aburi hatido 2,71,900 hai ngai hini shaka police patimung Agartala rail station Laitami salja segang Gopinath Kopra amsani pukhuri wa kophunja ke manmani khoroksa arngsrangnai siklani mangkathai Partial hora patimung koringjak tongnai rokno arrest khlaika Radapur thanani police patimung te chaitoguna tukmu ongkhorjak tab police Jashalo kumulak dokmali hatio hasdeni sengkarak rai kesagrai kosomni mangtono immigration khlaireka Tripura mothani supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma manjaka CEM Purno Chandra Jomatia EM Komal Kolai Pragya Devarma ro khoboi dekubun adongra Haino hai khungja bas malkung dei uskuti malkung thudalai mani bai patimung thayono thika khoroksa sakra mung Vikas Kumar Roy patimung Udaipur agriculture chomai amsayo paithago mangkathino tulangja kha gumoti hangkor sakam nogo tabo koktuma shukrubai Jashalo Albert Eka Parko kaisa pandani bisingde palajaka Bihar Thiwas manjaka hasri montiokra Professor Dr. Manik Saha Sports Minister Tingura GSP Pinde Pormano khoboi tekubun adongra Ashalopulanu Pandao Manchak na Narway Rock Nishakan Roy Lamzak Shogin Harzaka Abni Aglotati Katharmusung Pandaran Ching Shoiraka Pandao Manchak na Narway Rock Ashali Pandao Cox Hanani Tanga Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Dalbidal Nangomani Koglam Shawi Kanaroka সবাইকে
मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। मुझे जब नॉमिनेशन मिला था पढ़ने के लिए तो पटना में मिला था, पटना मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में। तो सब कह रहे अरे पटना में मिला है भाई, जो बता रहे थे सिन्हा जी, जो पटना के बारे में सबको जो उल्टा सीधा सोच है, बोले पटना में क्यों मिला, कलकत्ता में क्यों नहीं मिला, लखनऊ में क्यों नहीं मिला। तो मैं भी वही सोच रहा था, ये पटना में तो मिला तो एक ही सीट था, तो क्या करें। गया मैं पहले तो रिक्शा लेके मैं स्टेशन से एक होटल में उठा और वहाँ से गांधी मैदान होके कॉलेज गया। तो धीरे धीरे जो पटना के बारे में जो हम लोग सोचते हैं उसका उल्टा ही मुझे देखा हमने। 5 साल थे हम वहाँ। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई मेच्योर्ड आदमी होना चाहते हैं, एडल्ट आदमी होना चाहते हैं, तो बिहार में कम से कम 4-5 साल गुजारना चाहिए। और मैं हैरान हो जाता हूँ जी, बिहार के बारे में हम लोग क्या क्या सोचते थे। मेरा जो बैचमेट थे और मेरा क्लासमेट जो थे, रूममेट थे, एक से एक दिमाग वाला माने व्यक्ति थे उसको। और मैं कहते थे अपना, बहुत आदमी कहते हैं बंगाली लोग का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। मैं जाके देखा हमसे बहुत ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। ट्रेन में अगर चलता हूँ मैं देखता हूँ, खास करके रामायण महाभारत कुछ भी चीज़ आप देखिए इतना बढ़िया से ये लोग बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग कुछ नहीं जानते। तो बिहार को बर्बाद किसने किया, ये पहले सोचना चाहिए। हमारे पूर्वोक्ति वक्ता ने कैसे बर्बाद हुआ इस मामले में आप लोगों को बताया। और यहाँ पर त्रिपुरा में भी आप देखिए, कोई भी IPS ऑफिसर हो या IS ऑफिसर हो, सब बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो हमारा हाईएस्ट पोजीशन में है त्रिपुरा सरकार में, सब बिहार से। और सिन्हा जी ठीक ही बताया, यहाँ आधा बिहारी और आधा में बंगाली और त्रिपुरा का हो, क्योंकि इतने साल मैं गुजारा हुआ हूँ। और लेकिन हम लोग बहुत ही खराब सिचुएशन बिहार में हमने देखा, बहुत ही खराब सिचुएशन। गुंडागर्दी, रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम है, ये सिचुएशन था। और वो सिचुएशन से आज का सिचुएशन अगर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। असली पांडव मानजाका हासनी मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह, स्पोर्ट्स मिनिस्टर टिंकु रॉय, GSP पिंडे बर्मानो खोबै तेको बनादुं रक राजा खरागल निसिमी प्रणामनि कक्थुम चिनी खरां। चार सालों कैसा पांडानी बिसिंगते दाल बिदार बदल या करे 38 फैमिली ने 128 वोटर्स फ्रॉम खा BJP बदल नि बाना या फरे बरंगलाम सोगैन हारका BJP सिपाही जोला नरटा सुखफांग विप्लव चक्रवर्ती GSB पिंडे बर्मा BJP टाकार जोला मंडल आसुखफांग निर्मल देव बर्मा खोबै तेकोबन आदं रक आबाहायकिनु कताल बदल नि बाना रमनाय रकनो या फरजा खा खाम आबने अगलो BJP GSB पिंडे बर्मा शाखा आबाहायकिनु BJP हापंगनो साजागै लोक रक्षकांगै फाइ तंगो हनै আজি স্যার তিন বছর ফ্যামিলি জয়েন খাই প্রায় 38 পরিবারনি 128 ভোটার भारतीय जनता पार्टी सरकार এবং पार्टी हामजागै जे ताकाजुला मंडल वाइजा जरा कुबुनि दल बा कुबुनि पार्टी आगारि फाइनाय बरना जों खाबाय खबाय लामसुगनो हारो एकटार मिशन एकटार विजन जे भारतीय जनता पार्टी शुरू कक बाय सिमिया सामुंबाय भारतीय जनता पार्टी ने बरक जेबो हामजागो जे चिनी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन राज्य मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी जेबे बरक हामजागै जगह जगह शुरू ताकाजला मंडल सिमिया जगह जगह CPM कांग्रेस याकारि जेबाबे माने जनसमुद्र फाइमा हाइकाने जेबाबे ति कुआगै भारतीय जनता पार्टी जॉइनिंग खाइ दङ आबो काइसे चिनि बागै खूब तंथमा दिन बा तंथमा साल जे गुबुननि दल याकारि चिनि सामुंनो चिनि सरकारनि सामुंनो चिनि दल हामजागै जेबाबे फाइ दङ बरक जतनो जारा तिनि फाइनाय गुबुननि दलनि बरक एकमात्र विश्वास जे एकमात्र नरेंद्र मोदी जी नो जे चिनि त्रिपुरा सावनो उन्नयन खैमानो डेभलपमेंट खैमानो तो आबन बागै आं
Tewsa hai nong madome bono khaba khobe chung lam subuna haro chung abon chini kaisa je na harmo je chini Tripura joto dofane borno chung ek loge khainai ekota khainai unity khainai agami dino chung samu khoi thangani Bureau Report, Chini Khorang. Bisa sekang themani koktuma thumnai manos bhattacharji charsolobini nukungni bororokno thangai chuba surukha dainik সংবাদ রাজবোর্ড ni adong rok asolo manjaka agortola press club ni khasam tangphang pranab sarkar no khobaite kumun adong rok আসলে থুই থাংজাক মানস বদাচার্জিনি নখুংনি বড়রকনো দৈনিক সংবাদ রাজবোর্ডনি বখাকতে 10,000 রাংনি চোবাচক খাইজাখা ওই যে মানুষের পরিবারে এই নিয়ে আমি অনেকবারই এসেছি আসলে ওরা খুব আর্থিকভাবে খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রায় মানুষের মা ফোন করে মানুষের মিসেস ফোন করে আমি দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের যিনি চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল যিনি জেনারেল ম্যানেজার আছে মিহির বাবু ওদেরকে আমি বলতাম ওদের কথা তো ওনারা তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আজকে 10,000 টাকা মানুষের পরিবারের কাছে ওনারা দিয়েছেন এর জন্য আমরা সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সবার পক্ষ থেকে ওনাদের ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা এইভাবে একজন অসহায় সাংবাদিকের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এরকম তো আমরা দেখতে পাই না তো ওনারা দাঁড়িয়েছেন এর জন্য ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি খয়নি সিমে বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং Phasalni Odebesino 2025-26 rang bisini budget saklai sakmani no khapur jagai chasolo kaisa kokthum panda khlaika MP Rajiv Bhattacharji আসলে ককথুমনি বিসিংতে রাং মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং হারে শাকা 2025-26 rang bisini bagai to bujak bajiro tongo kori nukhung shikla boreite hokbar khlaini rokni bagai kusung thinang আসলে হাসিনো সুকাঙ্গে tlangna ni bagai 13 katal scheme ni samung batangi akon har jakha কাইসংখা মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা রেগৈ অন্তর্দয় নুখুংনি বড়রকনো কাইজাংনানি বাগৈ 50,000 রাংনি চোবাসো রজাকনাই হকবার খ্লাইনে রকনো ওয়ানসুগৈ মুখ্যমন্ত্রী শস্য সামলাই যোজনা সামং বতাংনো রেগৈ 5 কারোর রাং সবাই জাকনাই সামং খ্লাইমাইনে রকনি ককনো ওয়ানসুগৈ বড়রকনো পেশনার্স রজাকনাই তালো 5,000 খ্লাইयै TDAADC হাপাংনো রজাকনাই 860 কারোর রাং রজাকনাই আগরতলানি উদয়পুর থাংমানি লামাও কাতাল ফ্লাইওভার ব্রিজ নামজাকনাই হनै dalbidal samung homong saklai jakha ar saklai mono khapur jagai no 4 sala kokthom panda khlai serai ga sabikhana rokha MP Rajiv Bhattacharji নমস্কার যতন খুলুঙ্কা আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরার বিধানসভায় পবিত্র বিধানসভায় আমাদের রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় দ্বারা 2025-26 অর্থ বছরে বাজেট পেশ করা হয়েছে এই বাজেট 32,423 কোটি টাকার বাজেট সেখানে পেশ করা হয়েছে এবং এই বাজেট যদি আমরা দেখি তাহলে রাজ্যের গরিব যুবশক্তি কৃষক মহিলা আমাদের সরকারি কর্মচারী সমাজের প্রত্যেকটা বর্গের জন্য কোনো না কোনো পরিকল্পনার মাধ্যমে এই রাজ্যের সার্বিক বিকাশের জন্য এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা যদি দেখি এই বাজেটে প্রায় 13টি নতুন প্রকল্প সেখানে রাখা হয়েছে এবং যার ফলে আমাদের এই রাজ্যে বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন যে আমাদের রাজ্যের বিকাশের কথা আমরা বলছি সেখানে জনজাতি হোক গরিব হোক মহিলা হোক যুবক হোক সরকারি কর্মচারী হোক প্রত্যেকের জন্য বাজেটে সেখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে এই প্রকল্পের মধ্যে যেটা হলো মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা এই যোজনা যারা অন্তোদয় পরিবার রয়েছেন যারা এই বিবাহের জন্য যারা গরিব রয়েছেন অন্তোদয় পরিবার তাদের মেয়েদের কন্যাদানের জন্য অনেক সময় আর্থিক অনটনে তারা ভোগেন তাই আমাদের রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
যে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা যারা অন্তদয় পরিবার রয়েছেন তাদের কন্যার বিবাহের জন্য 50,000 টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে এবং তার জন্য আমাদের এই বাজেটে 10 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আজকে আমরা জানি অন্নদাতা কৃষক আমাদের অন্নদাতা, তাই এই কৃষকদের কথা চিন্তা ভাবনা করে মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা চালু করেছেন, সেখানে বাজেটে প্রভিশন রেখেছেন এবং কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচারের জন্য প্রায় 5 কোটি টাকা সেখানে বরাদ্দ রেখেছেন। আরো একটা জিনিস এই বাজেটে আমরা দেখতে পেরেছি যে মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি যারা রয়েছেন তাদের পেনশন প্রকল্প চালু করেছেন, যার ফলে আমাদের এই রাজ্যে যারা মানসিকভাবে অক্ষম রয়েছেন ব্যক্তিরা তাদের প্রতি মাসে 5,000 টাকা সেখানে আর্থিক সহায়তা করার সেখানে প্রভিশন রেখেছে রাজ্য সরকার। তার জন্য এই বাজেটে প্রায় 40 কোটি টাকা সেখানে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা জানি আমাদের রাজ্যের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, আমরা বিশ্বাস করি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জনজাতিদের বিকাশ দরকার। আমরা বিশ্বাস করি জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমে এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। তাই এই অর্থ বছরের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেখানে ত্রিপুরা আদিবাসী স্বশাসিত জেলা পরিষদ যেটা TTADC আমরা বলি, সেখানে 860 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং আদিবাসী উপপরিকল্পনা এর জন্য প্রায় 7,148 কোটি টাকা সেখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা জানি পরিকাঠামো উন্নয়ন, আমাদের আগরতলা এখন ব্যস্ততম শহর, আর আমাদের মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির উদয়পুর সেটাও আমাদের পুণ্যার্থী এবং বাইরে থেকে প্রচুর পর্যটক সেখানে আসেন। তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে আগরতলায় এবং উদয়পুরে সেখানে নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণের ব্যবস্থা আমাদের রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে বাজেটে সেটা প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমরা জানি আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রী হোক বা আমাদের যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাইরে যেতে হয়, আমাদের রাজ্যে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল যে মেলা প্রাঙ্গণ রয়েছে সেখানে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা সেখানে বাজেটে প্রভিশন রয়েছে, যার জন্য প্রায় 15 কোটি টাকা বরাদ্দ এই বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে আমাদের রাজ্যে ছাত্রছাত্রী যেমন হবে, সেখানে বেকার যুবতীরাও যেখানে প্রতিযোগিতামূলক যে পরীক্ষা দিতে হয় বাইরে ছুটে যেতে হবে না, সেখানেই তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি হয়েছে। আমরা জানি এই রাজ্যে একটা বৃহৎ অংশ সরকারি কর্মচারী রয়েছেন, এই সরকারি কর্মচারীদের 3% দিয়ে মহার্ঘ ভাতা দিয়ে আমাদের রাজ্য সরকার একটা নজির সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি যে বাম আমলে 2017-18-তে যে আমাদের যে বাজেট যদি আমরা দেখি কমিউনিস্টের শাসনে, সেখানে বাজেটের প্রভিশন ছিল মাত্র 15,965 কোটি টাকা, আর আজকে 2025-26 অর্থ বছরে সেখানে 32,423 কোটি টাকা বাজেটে প্রভিশন রেখে যে বিকশিত ত্রিপুরা আমরা বলছি, তার প্রমাণ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে এবং সমস্ত রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যদের আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। Abno karibo ashla hapania international fairground amjok mongrona ni bagai chef khlai rijak nai de government employee rok ni bagai 3% দিয়ে গোবাং খাই রেজাখা আসলে কক্টমনি বিসিতে হাসনি মন্ত্রী অগ্রানক খবই অধিবেশন তংনাই বেবাগ লোক রকন খাকা হামিয়া ফারকা এমপি রাজ্য ভট্টাচার্য রাজা খরাগল নিসিমি অমিতনি কক্টম চিনি খরাং তিনি ni koktuma asungjara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawoi nai tongni chini khorang
পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50